kita inggih pidaging mapinawag titiang aratu pamiarsa sinareng sami maka pawit inggian atur baktin titiang bini ajeng mantuk rilingi hide sanging Aji Saraswati sapunika daler mantul ngidudane sareng sami senedat wangiang titiang meduluran aduk ngaturan pangastung karo Om Swastiastu. aran gening rikalaning galah sane becik puniki ratu maka murdaning carite sane jaga atur ning ayang titiang wantah memurda daru dab-dab sinom angen murut temang pinake pengawit rikalaning kadimangkin puniki make seranan titiang boyo nenten tios wantah modasar randuk pupuh sinoma ngayap maring widi sakemon sedulur ngalantur titiang uningaya inggian daging carita puniki bini aja ngiring sarang-sarang astuti nunasice pemekas mantuk lilingi hide sangyang paramukawiya ndai kesinane maka saksi rikalaning raris mengastuti lingi hide sangyang paramukawi wantah kedulur nantuk piranti daksina maka dasar ipuninya dalar asa Setiusin ring punika daler piranti rikalaning mengastuti lingik ide sangyang paramokawi wantah maduluran nantuk asep iate sekancan mik-mikane punika wajang jenang ngenter yadnyo
sampun raris sami padujangkep rikala punika saking raris nungelan pikayun sabda wajib numah mati sinten dari Santi Setio sinareng punika daler kedhuran tung pinaku piyaknya Sile suningil sane kabosan Madura nantuk ngaturang Bida santia Suaran kulekul macan datangan numuasunyo sapunika daler moduluran antuk sehananing wenten swaran kukul wenten swaran gento wenten swaran gong satmaku angin piranti nyucul linggih ide sane jenek iri kering sunyang lokowa inek satuan inggih ratu pamiarsa sareng sami nemangkin lantur uningayang titiang inggih daging caritene sane dewasan kayu dabdan saking wenten wenten rares daging carita kayu dab-dab puniki wantama kewiwitipun boyo nenten tios wenten reki kebaos sang meraga putra sane dakading mau tamu mapitaken majeng yaya ingedwaning kadisa punike mewastu kapisarat pisan puniki manahipun pianak mapinunas mantuk ring bapanipun ya rikalaning ia mengipi napi kemawinan kadisa punikaipun pianak cucut pisan unas mantuk ing sang meraka guru rupake riantukanipun wenten poleh ngipi punika wenten pijo krisati makunteng rares daging ipianipune rikalaning punika wenten kocap
paice marupa keris melok solas canggah telu mungwing daging iado piranti keris punika sane katrima punika wantah meluk soras saha keris punika mecanggah dadi gewa idowiku mami cayang sane micayang keris punika marep ring dhewekipun pianak boyo nenten tios wantah hangan ide sang meraga utama ide sang meraga wiku nanging menang tanpa wisi rikalaning ide anak Kilingsir ide sang meraga mapaice nenten pisan ide ngerendekang pawacana yade ngerendekang bebaosanan manggut duren raris ido sirna rikala ide anak Kilingsir mapaice sanjada sane marupa keris wantah hina mangut-mangut kemanten rikalaning punika jek nadaksara raris sangan idene sampun nicalan